ljudi, moje ime je Marko i danas, pošto je ovo prvi video na mom kanalu, ću vam samo reći šta ću snimat, kako i kad. Stoga, krenimo. Prva igrica i ona koju ću igrat najčešće je Minecraft. Točno, igrat ćemo multiplayer, ali i u single playeru ću vam pokazivati neke tutoriale za recimo redstone i tako malo kuće obilazit, tog tipa. Druga igrica koju ću snimat je Garry's Mod. Kao što ste možda vidjeli, neki poznati youtuberi snimaju ovu igricu, pa eto i meni se svidjela, ona je jako zabavna i zanimljiva, a te kad se modovi dodaju čini je još zanimljivom i zabavnijom, tako da da, to ćemo isto igrat. Treća igrica koju ćemo igrat će biti Counter-Strike Global Offensive Warzone. Vjerojatno vidite neke ljude koji streamaju ovo uživo, postoje ona ogromna natjecanja za ovu igricu, često je, sad je popularna, vidim da je popularna u narodu, pa da, i nju ćemo isto snimat, ali pošto je ovo Warzone verzija, nećemo moći na multiplayer, stoga ćemo morati igrati offline, ali niko nije rekao da je to dosadno. Znači, to su sve igre koje ću ja snimat na svom kanalu, tu i tamo možda može ući neka sa interneta koju nađemo tu i tamo. I da, vjerujem da je to sve. Hvala vam što gledate ovaj video, lajkajte video, pretplatite se, to mi puno znači pošto sam novi kanal na YouTube-u. I opet, hvala.